مجاره هری گرنگه لترکیه لباکور کردستان اف سردانا رجب طیب اردوغان شبو سه ولاتن کنداف او لبندینه لهیوینه کو اف سردانا رجب طیب اردوغان شبو ولاتن کنداف ببخیر و برکتک جبو ترکیه تایبت دروشا نالبار نه سقامگیریا آبوریا ترکیه کو روش بروژه لیره ترکیه به قیمت دبه ایتر انفلاسیون هلاوسان لترکیه زورتر دبه نرخی کلو پلان تایبت سوتمانی بریانها اجان داغجی آماجه پیکر گلک یعنی مزن دبه زور دبه خلق پریشان بو یعنی نزانن اوی چه بکن او لوی بنده بون که ده هل بشارتن آندا دسته کانی حکومت کانی فرم کانی دناوا ترکیه دا دست پی بکتن ایتر روش باش بل روش آبوری روش بروشه خرابتر و ویرانتر دبه ام بزانین آرمانجا سردانا رجب طیب اردوغان جبو کنداف چیه و تشتکی جوی روشا آبوریا ترکیه چاره سر بکه و بکار به یعنی آلیکاریین کنداف لگل خوابین جبو ترکیه دواره و برهنان دابه دواره آنینا پریان دابه آنینا بازرگانان دابه دنابر هر دو آلیان دا یا نه من میوانه که برس پروفیسور دکتر مسعد باگله بسپور پیوندین ناو دولتی کو لأنقرة قلمدابي دكتور يفار باش بخيراتي شبو كردستان بشار دست بيكت خوازم نرخاندنا واور بقرم لسروي سردانا رجب طيب اردوغان شبو كندابي يعني تيچوا تدوي دمي دا اردوغان سردانا وان ولاتانا بكتن وبكار با يعني روشا خرابا آبوري لتركيا شارة سر بكا لبلک که و زیارتش بوی ام بیجن آبوری تنه و مرگال بنرن از بیجن کماسی دبش بوی چه جبوی که امزانن گله که دبری و یعنی چند ماه دبری و چینه ماینا ایران و سعودی عربستان چیکر و لوه داره اوه کادن ام بیجن لحفه کادل ور داره جوات کادل ور چه بو لیبره امریکا جبره دا یعنی دیروکا 1908 و یکا ورده دا به ترکیه هم دویجین کرفز ایش برلی تشکیلات یعنی مؤسسه کفنداری تبلهوی که به هفته املکاری دکن اوا آوا کرد که و مملکتانا کیا جبهلیکی ایران محافظه بکن لیبله حیان اینها دیروکا دا هم دویجین لیبله گلی که از آنو بوجی زانن از سالی که دبری بیل بغداده و yani Meryem belki hem İran'a diğer yani Meryem ne zaman kuvvet Irak'a yani bu duvarla ki dineli amzanı ko Amerika bu duvarlara go az vece tehlike İran'a bu Paris'in lebele ver ne bu yani netice ver ne bu çünkü bir abi bu duvarlarını kerdare gelek yani Haliç'e be Amerika bavariye hakkan banda kere ev kuçi eva konu ambejin peşbere konuş bana çelike Türkiye ciddi evda yani devi müşteriye de aktörü ki mühime az ipri zalim duhazım kul serve hiçbir aşk var yani evet ki hay proje ya rast ama ba vali Haliç'e Emirliğe Arap ve Suudi Katar geç boy bir havi him serdi sakınıyor باشه دکتر یعنی چاون بسپورن آبوری شهرزا اکادمیسیان سرویکی دبیجن کو مجارن آبوری و برهنان بازرگانی ویدگل ولاتن کندا و گوتو بیجن سرکین هر دو آلیان باش بلی مجارن آبوری یعنی هندک مجارن دن هنه کو پیوندی دار بن بروشان نهایا ترکیه دگل وان ولاتان گوتو بیج بکه اگر هبن کجا مجار گرینگن از دبیجم که تزانی که اوک دواله خلیجی و دواله عرب ها بیجم رجالت مطابین تهلیکی وانه که به هفره دنیو وان دا دی جمعیت دا و بکی دیجی هم بیزن اوه که آلوزی لوا دواله نفرهنه او مسئله آلوزی هم مشکلاتی که گله که مزنه یعنی کی بریج وان را بکه کی ماین وان کانه چه بکه کی عدالت و امیجن حقانیت تعقیب که و آلوزیت چهار سر بکه اصلا مسئله تو رمزن اوه حیان ها دواله غربی وایشا بیشن افدکرن یعنی نشان دادن دگونم بکن لیبله وارد باوری
دوالي غربي كرن چی به پیشنهاد داده برای ترکیه جی نهانی یعنی امکانه که اول پوری مشکلات پوری مسئله یعنی و هر مثلا گردانی لوک نیاز داره یعنی مثلا آبوریا که بکیس بکره بیشن به پارازاندنه یعنی چک چی که مهماتی مثلا باشه دکتر دوالي غربی کردن براورش ترکیه بکردن یعنی آبوری چیزی که پیاویجی پیدا کردن دکتر گلک بسپورن ناب دولتیان شارزان آبوری دبیجن صدما تکچون یان خرابونا پیوندین ترکیه دگل امریکا افروش آبوری لترکیه دروز بویا پرس اویا گلو ولاتن کنداف و بکار بن به اوکیا امریکا روش آبوریا ترکیه چاره سر بکن يعني طبعا مشكلاتك مثلا براستی يعني كانال دجوان بسكنن و ابوريا تركيا پیشتا بدن يعني بدست کسی که ترکیه فد فکری نراسته که يعني ترکیه دخوازی ابوريا خا به همت و دستی دواله کی دن يعني اختوره کی دن چه بکه يعني كماسيا كمازن فريا اللي بلا يعني تركيا لازمه بسري خا بشغل خا بفكره خا ببوليتيكا خا باستراتيجيه خا بدبلوماسيا خا بوري خا چه بكن اللي بلا بسري خا يعني ويا شكرن بلكي قال لك زعمتها دخازه كو ام بيجن يعني جي كاسه كيدن ام بيجن دستگه تشتكي جوان بستين يعني پشوانه كي جوان بستينه اللي بلا ودوالي خالي چه işit xazin ku bikin yani Türkiye ra. Başa. Dibêjin ku niha çavê Erdogan li ser kendav ve ku kendav bir be rizgarkera aboriya Tirkiyeyê eger di vê seredanê da ya Recep Tayyip Erdogan ji bo kendavê bê encam bû tiştek bi dest xwe neexist çarenivîsa Tirkiyeyê çawa dibînin. Yani Türkiye ama desti bana yani desti boş az ver tahmin nakim yani va faraziye çteki vani ile kubare yani minata goti bebeji Türkiye politika xaw stratejiya xaw ambejin ava xaw abori lisar aktör ki tane avana keki yani zanim ki Türkiye be pır dualara yani pır sektorara pır بزرگانی پر جیارا خبر بده یعنی مثلا به مالزیا را به سنگاپور را به اسرائیل را به امریکا را به اروپا را بله اما دیگه که نهایی مهم ابی و دواله خلیجه اکونومی لول اما نو چربیه یعنی بیشتر یکیتیا نو چربیه دنیا اما که مهمه یعنی و سیاست کاملی دمشاندنه او کوچین دخوازد پیش میده نشه یه نخوازد یعنی در وی وی که هاویجی پریلوره برای ترکیه استخدام که دست پشت برش بوی چه همزانه باشه دکتر دکتر لترکیه yani بریا demek duru derece li Türkiye taybet de nava hükümeta AK Parti'ye de yani hevkeşek he yani bijin axiftinek he ku dibêjin di siyaseta derve de sıfır keşe yani sıfır prizgirik em ê cêvecê bikin. Lê heya niha hükümeta AK Parti serokatiya Recep Tayyip Erdogan nekariye vê hevkeşê yani çareser bike vê prizgirîkê çareser bike digel welatên derve. Yani digel Sûriyeyê nekariye پیوندین خواهد که پیوست آسایی بکه. دیگر امریکا پروبلم هنر پرزگیری کنه. دیگر روسیه وقت تو زانی نهاجی هنر که یعنی پروبلم دنابرا واندا دروز بوده. دیگر ولاتین اروپا به همان آوایی. یعنی تو نبینی که اف حکومت آک پارتی و هادی کتن کو جبلی روشا سیاسی ترکیه روشا عبوریجی روش بروش برف خرابونه بچه. یعنی یک گفت خواهی که ام بیجین یعنی Türkiye bir siyaset yani AK Parti ya gava kuradına diplomasi divali der var rasti gelek zahmetu yani Amerika'na bebeje ne lazım kuvar beka yani lazım mesela bir divali
خلیج را و دوالی جیران خارا لازمه سیاست وان هندر وان پرتی خبر نده یalnız kubana خبر داده جی براستی مشکلاتی گله که مزن ترکیه چه بر یعنی جبوی چه جبوی کو جبره دا یعنی واد دوالانه هم بیجن شخار ریاکا راست کرنه و را دارن یعنی ترکیه و مشکلاتا پر نقاشت به یعنی ترکیه کو حرب داره واد دوالانه لازم مداخله نکن نهانی از بیجن و dönema yani hilbijartina davi û virda da rastî minekûne gotî dixwaze dîplomasî bê muşkilat bi diwala re bimeşîne yani Suudi Arabistanê re jî Misrê re jî û bu Herêma Kurdistanê re jî yani bi va dewletê li derdorê xwe bi dengaka bêjin bi balanseka ku Tirkiye xanibe îdare bike lazim e asîl از دبیجم جبر ها ورگانی هین باشه یعنی Türkiye mesela به Amerika راستانه کو yani مشکلات geldi ki mezun bun libele le NATO'ya da ava ko civata NATO'ya da müşkilata hata ser nikaş bu ve Türkiye per mesela hal kirin. Az ver tahmin dikim jibruha yani بالنرمی و دیپلماسی مناسبت دوala Türkiye meşandım. Rasta yani emji per cara mesela eji per cara nikaş dikim ev diplomasi ku be yek دوala ra mesela Suudi Arabistan ra ne lazım bu? Doktor de helbijartinên çardê Gulanê û 28 Gulanê da melvederê Rumaleka berfireh dikir ji bo helbijartinên Tirkiyeyê. Recep Tayyip Erdogan û berpirs û serkêdeyên digel wî da di hevpeymaniya wî da yani gelek sos peyman dane welatiyên Tirkiyeyê ku em ê rewşê çareser bikin, pirizgirîkên siyasî çareser bikin, em ê pirizgirîkên aborî çareser bikin, em ê Tirkiyeka bihêztir dirûz bikin. Lê gelo hîn di nava xelkî dane li Tirkiyeyê xelk li wê derê perîşan bûye yani bêzar bûye ji vê rewşê. Wana karîn şiyanên kirîna kelûpelan nemayne. Yani niha dem nehatiye êdîvan pirizgirîkên siyasî çareser bike, pirizgirîkên aborî çareser bike. Ew benda 4 salên din bin heta helbijartineka din were? Yani ne vergez tahmin nakim yani ku çareser neke heye 4 salî dışında Türkiye bi van müşkilatana nikane yani meşe lazım e ku va barê xwe ser hûzê xwe ser milê xwe deyne rastî em gişkî zanin yani mesela hani dike qanûnê bingehî serwê dixebitin yani lazim e serwê bixebitin lê belê niha müşkilatekekî tewra girîn ez dibêjim müşkilata Kurdî û müşkilata aborî ye yani ve her müşkilatana rastî lazim e ji xwe stratejiyeke û rûyake zelal bike ji bo wê awê dixebitiye yani ne ku vana em bêjin وقتا بری هلبجارتنê millet ra wead kir û ji bo van rê ji wan standin û ji wê şinda ji bîr kir werga bibêjin ne rast e yani ez anim ku ser dixebitin yani. Zor baş e Doktor Profesör Mezher Bagilleh bi sporê peywendiyên navdewletî li Enqereyê gelme wê gelekî spas Doktor her hebin.